OMS ho Ministério de Saúde celebra Loron Mundial Hepatitis no tinang nei ho tema Moras ida ateng ida. Atividade de celebração Loron Mundial Hepatitis realiza em Timor Plaza Suerum, sexta-feira, Loron Ruanulo Resin Walu, Fulan Zulio, Tinan Rio Ruanulo Resin Tolu. Representante da Organização Mundial Saúde e Timor-Leste, Arvin Matur informa, Loron emariun tolmak mate, tama Moras hepatitis significa ida mate ho hepatitis, cada segundo tolo nulu. Além de nha afirma, total Moras hepatitis B no C, hamutu kriun walu liu, mak acontece Loron. Is one life, one liver. And it is certainly positioned to illuminate the importance of the liver to the hepatitis elimination agenda. Actually, liver silently performs over 500 vital functions every single day to keep us alive. That's why prioritizing liver health and knowing our hepatitis status is so very critically important. Tema Loron Mundial Hepatitis 2023 marca Moras ida ateng ida. No tema ida ilumina a importância Husi ateng ba agenda eliminação hepatite. Loron itanya ateng bel halal liu de 500 função importante hodi mantém ita bel Moras na fati. Tang mak importante e tebes atu fo prioridade ba itanya ateng saúde no hateni itanya instituto hepatite most importante. To that extent, Excellency, your presence today amongst us is so very welcome, and on behalf of everyone here, I actually want to not only warmly welcome you, but also from the bottom of our hearts, thank you for your commitment to prioritize this very important day, the liver, for liver health and for overall health of every one of us. Amihato bem-vindo para Sua Excelência presença no nosso commitmento onde bela foi importância da celebração Loron Hepatitis idane. Let me first reflect through some hard facts why I am so concerned with the liver health. 3,000 people die from hepatitis every day world over. That's one hepatitis death every 30 seconds. Over 8. Entretanto, o vice-ministro do Fortalecimento Institucional Saúde, José dos Três Magno Dehan, cada tina e fulan julho e a celebração Loron Mundial Hepatitis o objetivo atuar consciência viral com a Moras hepatitis niang. Kita ni população sira nerem sekitar 11 tinggi itu. Bebe kata saya jika lagi partisipa dia. Ini significa that somehow dia sulit tambah. Saya itu kuliah konegari eman população Timor-Leste ni. Ada itu tu nak kita bahasa sama. Hari Saudi itu lah pakai osan, pakai pakai betul. Maybe pandi aktivitas ni dia area Saudi hanya sampai sini sama. Ni direct itu ni. Dia tambah English ni dia bot kita. Tambah kontrol itu kita mana bahasa sama. Kita berarti yang kata salva 100%. Maybe pelo menos bela protege a kita quando kita Moras Enquanto retinan riun ruanulo resin ida, caso hepatitis B hamutu krihun tolu hatnulo resin ida, no hepatitis C iha sianulo resin ida, no tinan riun ruanulo resin rua, hepatitis B iha riun sanulo hitunulo resin sia, nuniamos hepatitis C iha tolu nulo resin rua. Reportagem Celestina Falo, Televisão Timor Post. Janela informação by Emma Roto. Atu tem informação atual dia kliu, kita halua. Haneha botão subscribe, like, halo comentário, no faz botão ba media social Roto.